Pengita semula cadang berubah jari rundam, jin semula rentang berubah jari, main semula dua berombo isi tunjang semula kenyang berubah jari, ingatan semula kuat berubah jari, berubah jari pengelupa apa kepeng jadi semula tepang berubah yang kira tu bongkok. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrillah. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatizah dan pengelinsir yang kami hormati, kami muliakan, kami ta'zimi, baik linsir secara ilmu maupun linsir secara umur usia. Dan jamaah bini, jamaah laki, muzakirin, muzakirat, at-ta'lim, ta'limat, muta'allim, muta'allimat, peserta muzakarah pengajian Majlis Ta'lim As-Sibyan alias Sabtu Bian-Bian. Sak dewek tiang hormati, dewek tiang cintai, mudah-mudahan dewek tiang sak nurge tunas maaf, tunas izin sak atas tau tang cugup kululuk ruang dah. Sila lamunara dek reda ya tang tun to tengah balu atang oleh. Rahimani wa rahimakumullah, dewek tiang sairing raga pelunggu sami, mudah-mudahan tiang ngiring selalu takayunan si Allah Ta'ala tepat baik cia si Allah Ta'ala salah sopok nikmat Allah Ta'ala yelangan tiang ngiring senang, bahagia, tenang, tomot
mai idap tokon nganjang turas tokon, yaitu rahmat kasih sayang pria kasih Allah Ta'ala oleh dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya ngarak ibarat ngenarak dengan taman surga lantaran si luwe lo amal. Saya ngandin arak sak luwe lo amal marak kelas tiap lagi amal bagus. Luwe antan terunguk dunia, luwe antan terunguk di sangon salik dunia daripada jadi sangon salik akhirat. Lagu insyaallah tadah tiang pelungguh sak ngiring makin niki ia langan tiak ngiring pikat ia langan tiak ngiring pancing ia langan tiak ngiring nunas ke Allah Ta'ala priak asik tunah kangen Allah Ta'ala sak tersebut Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga wajib terbaca dalam sembahyang Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Niki pengasihnya berlaku lek bawun dunia berember-emberuan kelampan, berember-emberuan perilaku, berember-emberuan keadaan, tekican doang si Allah Ta'ala. Ya, beriman atundik pacu atundik, kadang-kadang ini kenaan ruan tadah dengan sak kurang pacu, penyembayang kurang, pengaji di luar kadang-kadang kurang wasilah. Ya pacu lalu dek kepeng luwe apa sak kemele sampai selaput nuara mau terkadang tiang pelinggih sak pacu taat undin teparan di selaput nu tegeng, selaput nu sengke, selaput nu kurang nggih beduin kerja dompet lagu maruan sangke puitah de arah isin kisut melepet balu olas Lele jok tu puitah na. Alhamdulillah. Nah giliran Ar-Rahim lemak wasa ninggal dunia tercabut nyawa si Allah Ta'ala pindah niki wan tak bekelin bekelin langan, bekelin tau, bekelin ruan, bekelin kancen, bekelin tipa, bekelin selapuk-lapuk. Mundingki jam masih tebarang pada ruan, okey, marak sabaru. Nah dalam riwayat rahmat Allah Ta'ala supuk ia terlepas lek bawun dunia sopok julu ia muat kerubut kancan pira jak keluik makhluk yang membutuhkan rahmat Allah lek bawun dunia ia muat kerubut niki pada sekedik nggih. Nah sak siwa puluh siwa lemak wasak mati mesak sehingga ruan balasan Allah Ta'ala tan sak terbalas ruan sak pacu sak pati ruan manik Allah Ta'ala perintah Allah Ta'ala ndek empau ndek cocok ndek iya jauh si luwe nggih sila sak ragu berjuluan baik laun tiang muria dia arang sakit gigi tu dalam kubur dia arang sepuh utang paran jangkah sakit sepuh lae tanyakan tentang sakanak tong sepuh nangis muwi sakit nangis tang malik tengah malam papu untuk banding tarak bundodo
sakit ya, tang telep bela ai es la ilaha ketrip ai peleta sakit tahan doang semenit. Alhamdulillah ini tilam terus. Nggih. Sila menara sepuh lewat coba. Aku dendek bae tiang bedoang dah itu. Nggih, nu sakit salam. Denara aran sepuh, denara aran sakitian, denara aran pinang, denara aran susah, denara aran pusing, denara aran napi. Salenge-lenge. Darah pokon mai dek narak petelah. Alhamdulillah tiang masih tanaman dure. Lalu tajok Lombok Utara siwak puluh siwak kilo lek niki nyembeh tang sopo seleweng niki duren kane mai nawal-awal ngonek-ngonek enggak meresen duren senang lagu pendak kuasa Allah Ta'ala ni jangan angkah baberangan duren unin engkah kunin engkah tang betelah sembahyang maghrib tu sayang-sayang malik tang keloko astagfirullahaladzim bermir-mir kemai namun tuh besok engkah mai namun tu dalam kubur tu akhirat jamaah di neraka. Insyaallah amin. Nauzubillah. Lendek terbayadai begitu pula yang namanya siksa alam kubur, siksa akhirat, napi lagi neraka nauzubillah. Di neraka petelah. Lamun sakit gigi, sakit sepuk masih menyut-nyut, nyut, lalu datang ngeleh tunin. Mudah selamat Bapak Imo, kita ketuaan si dokter. Apanya sakit bu? Perut saya sedang mencuri. Bengong Pak dokter. Apa itu dulu? Boyak translate tukang mana? Apa tadah langkah ini mencuri notian selong ngeleh. Ya. Mudah selamat bikin dek tekarang. Ada semparuh hara. Insyaallah mudah-mudahan jamaah pengiringan niki salah supo upaya carentan sila adik selamat dunia akhirat. Lamun selamat dunia insyaallah ya wah terua diki makin tak kayun soge wah keliwata melet temerari telah ya maya angan kemayangan dong geru Arifin mun piantang titel Haji Muhdar MM munin merari malik kunin tang melet merari kunin kena diajak pas kati kunin tang nggih dari sila garing tepacu bae sisa-sisa umur mbah kejagen toh nggih garing 2 bulan lebih sekedik ya tama puasa garing pira jelo ya tama bulan Rajab tepiaan tadah tepiaan waktu tepiaan tau si Allah Ta'ala adik tesak manfaata jamaah saya nggak ialangan tampun dosa, ialangan tekican kebagusan, ialangan terperiak si Allah Ta'ala sila bulan Rajab karing seberat makin isin kantong kutang 5.000 arak 5.000 ya lemak bulan Rajab petaek nggih. Alhamdulillah insyaallah amin ya rabbal alamin. Sila syukur saya nggak tahu kena alhamdulillah lagu kapelit apa nanti dia kena alhamdulillah pokoknya saya nyugulah lagu ada alhamdulillah mu sugun ya no makna sa kesunatan tiang plenggih lamun tebedait kancana yatim tetegan meh otak kenci ima kiri tunengkah memang makin telai ne tati telai ne bayi anak yatim mai ke bait pahala apa jauh ni menen wah
persintan bisu malah kia sila goap-goap anu maksud tentang goap tegebok ke si ima kiri ima kawan tama kantong nu ja berbemben tak pugut dan dia nak silih lagu 10.000 malik nah nim mai teh anak yatim teh kepok-kepok anak dengan antara kepeng dan dia tetiau girang demak kotak tetiau nin tu takut anak yatim nyari namun kepeng jak sila beh kata masa ni dia sak girang beng tenun nen balik belah gentam salam dah kerja ucak-acak ke bulun deh nak silih dari andek langkah tu jamaah demak si bakiri mu wah dek mantutu ima kawan tama kantong ana ni saya belanja tadi mau pacu-pacu insya Allah amin ya rabbal alamin tiang tahun-tahun bersuruh doang jangan dah ya ampura untuk kita saling mengingatkan jam pira jak nih selanjutnya ngereng bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwe-luwe kerang-kerang rajin-rajin nggih bersalawat walaupun sabaru sampun selawat macamaran dawak tengering bersalawat karena salat subuh marak sabaru ngilangan tunas kebagusan dunia akhirat melalui salawat nabi kena salawat doa ya Bismillahirrahmanirrahim sallallahu rabbuna wa ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in sallallahu wa ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik alaih tuan tunas reda tuan tunas ampura nggih walaupun sak isi sak kosong sila ya tekayunan penyulan masih paut tang doang tiang nggih jari penampen masih nggih selaput datang paut betiang sila nggih ban serep masih doa nggih cuma dendek desak langsung lalu noh bae laun gelas ni ngelayang sih dah ampure nggih lunasan sila sak sepak kanggun bejulu ketimbang apa juga di kanan dia saya nggak ada kat jak melinggih lagu ndek tenikmat ndek teh maidap sayan beli andosen yang pot tendek kanggo paksa dek bau paksa dengan ngaji sayan we andosen momot boy TV tu balik lo sepang dosen ngaji nek kaji bengentut ranggan dek nemen ngone idam bem panas selaput jak panas lagu ndek saindang lalu itu jadi aja lah sila saya sama ngidap bubar gitu ampura mas maaf ya ya nara ada selanjutan jadi tang lanjutan pengajian beli tang baru weekend dah beli ya tapi kena beli kita parang ke beli aja oke beli kando nih pita apa kena beli pita beli tuan nih apa coba kakak
beli juga dari puitah nih. Sorry puitah. Pada aku tak kena beli tuan ya. Nggih. Hari ana kena nini sekali-kali. Sorry puitah. Jadi si tangga sambung ya. Baru sampun terbahas tentang jasad dan roh. Ndek teman mati bewang tak mulai kurang ruang jasad ke jamaah. Yang ke narak lagu mau tepiak. Tepiak si almarhum lah. Sehingga berakhir. Semua itu akan berakhir melalui proses. Tiang dia tawah ingat tahun piren tang mulai rambo. Coba mutang salahang minyak rambut doang lah biasa tentang si beris mutang coba si tancu mau geni keras aneh kampute engkah tang si tancu malik tang si beris sayang pedas seru oh senang mulai nak iya sila puitah piran mulai pamit gigin nah dari satu persatu yang ada di tubuh kita akan meninggalkan kita, dicabut Allah. Belain puitah masih disimpan gigi salah ya. Teteh kejok tu atap nanti ketisu begang. Ini gigi begang menu. Ya. Artinya di narak lalu awak niki jamaah. Di narak ganti. Sila tiang baru saya ke-6 selaput tenuk leleh selaput tenuk lemah selaput tenuk enggak apa kan mau kaling sak 60 kaling sawah 70 balu pulu karing apa nur puitah dia apa nak demak ni puitah. Artinya kita belum meninggalkan dunia. Allah Ta'ala tercabut tegadingan satu persatu. Yang akhirnya giliran terakhir adalah nyawa, ruh. Dengan pitah. Lamun tasbilin si nyawa aja dende detahan nengonek lalu manik Nabi. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditunda. Yang pertama dengan sawah seken merari aruan kawin dendek betele-tele dendek tunda. Yang kedua dengan sak mati dendek aluran jangke sugun ambun dek narak hubungan kanca dengan sak mati lagu ite sairup tiang imam jarin tangtu masjid dia baru anda kembok tanya ke 5 menit tu milu mati terpaksa terperembok dengan bewi ampure memang tak ada hubungan dengan yang mati lagu untuk kenyamanan kita saat masih kita nirup si Allah Ta'ala. Kemudian solat tak boleh ditunda saat keempat nanti tangan sebut datang semen sebut siti ya det kanggo tunda sauruta bakat dan tiang masih arti lamun narak arwah sehingga beli lalu taruhan nanti kita nah selanjut sila atau lagu waktu niki ya masih di depan terjadi sponsor Bismillahirrahmanirrahim. Tan ente arumati saarak li dalam awak sila tanden kita semula cadang berubah jari rundam dede sabute aja nggih rabun rundam bahasa nggih gigin semula rentang berubah jari
Sila turutan aku itah kena congang dia mirip kena pengas nih. Nggih. Ada yang sak mirip kan. Apa lain? Nain samula dua berombo isi tunjang. Ada yang sak ang-ang lek foto, nggih. Ada yang sak congang kance tunjang. Apa lain? Apa ndek man? Lendong kesamula kenyang berubah jari. Pas, oke. Pengingatan semula kuat berubah jari. Lupa. Oh, milit kena open ni batur sekejap. Berubah jari panglupa. Papa kepeng jadi itu. Nganjang samula tepang berubah jari. Jengker atau bongkok? Beda. Lamun jengker samping lain. Lamun bongkok dulu. Beluean. Bongkok. Sak umum ya bongkok. Dia boyak tangan dia sak oleh-oleh. Nggih. Gedok, rambok, gedok, bongkok. Terus congang, tunjang. Nggih. Jari niki jamaah tutup tutup renteng rentu nggih apalagi wah bode bagian jamaah alhamdulillah tiang rambok tang lagu masih benes ampure niki ampure tidak maksud apa-apa nggih. Alhamdulillah harap batur masih luwe ambirang lagu. Ndek tawak kena menung tiang. Lenggih tu. Harap batur tale guru sanawiyah praya. Niki harap acara nek kampung Melayu datang. Putih ruan tiap batur ning kena. Galang ruan tiap batur. Apa nin? Oh, ya datang betekan ibu nonin. Tiang apa tanggung ni bakak si lingkungan ni tang kena motor separuh nggih ampuret ya arah niki ndak ada maksud apa-apa nggih arah gigi ndek rambo masih benas pageran nggih arah niki separuh masih kenceng kuat niki ninggal nggih dari arak doa niki sila ndek saling talu ati ya sarambok ndek talu ati angsa masing-masing kita punya bagian yang jelas kita akan berakhir makin tang matur sekedi ada saya jelas arah isin pengajian lunasa ya temati jamaah napi jisangun temati sila yang sebut baik baris tu ada. Yang pertama amal, yang kedua iya no amal saleh masalah amal sedekah apa balik disebut ya baik berarti ya wah di luar tengah pengajian ampurit ya tidak apa-apa berapa sandang guru malah coba tunasi nih jamaah dia sejam yang ngerawas seke-seke unara kemarian bahasa coba semaya kepeng baris nganti untuk jebakan ada semaya tangkuan guru nih tepes ya alhamdulillah yang pertama harga mati modal utama yang disebut iman
Nunasan Nabi kenan iman. Iman niki sama dengan kalau sok kena sambel. Sadu, percaya, jamak-jamak secara harfiah. Tapi tersadu rukun iman 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, nabi, rasul, kiamat dan qada. Ndeng kanggo conga, ndeng kanggo apalagi nak pengas, harus lengkap makan 6. Sadut jok Allah Ta'ala, dek sadut jok malaikat, batal. Sadutnya malaikat, dek sadut jok nabi, gugur. Sadut jok nabi, dek sadut jok jeluk kiamat, zon. Sadut jeluk kiamat, lagu nangis keluhan nasib. Gih, jelas baik. Nah, nunasan berbintan temakin wikan ketahuan keadaan tiang plenggih atau mungkin orang lain beriman atau tidak. Nah, insya Allah mudah-mudahan jamaah entan sangiring niki termasuk tanda dengan beriman. Nah, lagu sak jelas Al-Quran sampun temanikan si Allah Ta'ala. Di dalam hadis ada dari sekian tanda-tanda beriman. Beriman, kafir, munafik, fasik, ditahu saling paran, enggak langan tak saling deteksi wikan ketahuan melalui ciri-ciri atau tanda. Yang bacaan nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan jak pelit lalu Allah masih kesekatan. Nggih. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Mantap. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Menasan berbeda dengan tentang sak baca Quran. Nah, niki salah suku tanda. Lamun tengerumun, lamun panas pere idap rasen ketika orang baca Quran, ketika orang disebut-sebut nama Allah, maka nauzubillah pertanda mungkin keimanan kita bermasalah. Innamal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman, malik Allah Ta'ala, tanda dengan beriman. Alladzina idza dzukirat qulubuhum, dia merasa hatinya bergetar, ara ida pelik dalam ati jiwa ragen. Piran idza dzukirallah, nggih. Alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, lamun tersebut nama Allah Ta'ala hatinya ikut bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, lamun pirengan, lamun nyeke baca Al-Quran ayat-ayat Allah, dia merasa damai, merasa tenang, beridap berumbuk iman. Apalagi kita paham ketika orang membicarakan surga,
bunga hidayat ya. Ketika orang bicara neraka, kita ikut menangis. Lalu kita kebalik dengan baca neraka, dia tu keliling. Kembir, saya ingat tahun kena. Banyak belajar. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ayat yang pertama, satu, ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Yang kedua, ketika dibacakan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Yang ketiga, orang beriman selalu menyerahkan diri kepada Allah, yang disebut tawakal. Lamun nangis ngamuk, tawakal, tawakal keni. Napi aran dik ngaran tawakal iki, tawahakal aran. Nggih. Ngamuk serabut musalah niyo si kerugi yo ngene. Nggih. Pertama, berusaha. Ikhtiar, wajib berusaha. Nggih. Sila. Alhamdulillah tiang meduin tangi nak saya sehat. Tetap berusaha pira lalu aja. Nggih. Enggak apa-apa. Saya enggak lamu nak melinggih tu gedeng stroke kan. Jadi cari ketenangan, enggak apa-apa. Kemudian berdoa. Nunas cek Allah Ta'ala. Tunas reda ya Allah. Yang ketiga, bertawakal, serah di cek Allah Ta'ala. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian setelah kita sak telu baru niki, dia mendirikan sholat, namun narak rezeki lebih, berbagi. Nunasan piran atau sak sepang tersebut nama Allah. Nunasan piran lek kehidupan niki. Pira kali sak sepang sila. Itu 11 juta sitang beli sound system power, datang tu bujak suara. Apa tu kadu? Jari ngempuh, jari lapih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Solah suara best mana? Engkah merayat je sikit doang sedar. Ini hadir jaga. Sorry. Ni. Enggak apa-apa. Baris di sini. Makin jaya, angkat tiang bayar. Saya tiba ngebang mami, itamu nentang, datang ketawa. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Kita dipanggil oleh Allah. Oh ngebang, alhamdulillah, azan, silat no anti hekamat. Tapi paling tidak kita sadar, kita orang yang menyebut nama Allah. Ingat putih tetu ya, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya sak paling sepeng niki. Nah, ampura jamaah niki bau si tangering, terutama jamaah laki bau si tangering deteksi berembe. Nggih, berembe ruan marak sabar getaran jiwa hati kita ketika disebut nama Allah. Kemudian dengan baca Quran sampun tang mesen nggih, walaupun itu kaset ini oleh lalu pengajian papa dengan zikir laun kadang-kadang kaset ngaji lain ngeraos nih kita, padahal fa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Munarak dengan baca Quran silahkan didengarkan, indeng dende ngeraos. Nah, tetap berdosa niki, apalagi orang baca Quran secara langsung. Nggih. Ya. Kanggo waktu nyatel seberat lagu, lebih baik kita dengarkan orang yang kemudian orang yang sedang baca Quran. Nah, saat ketelu tawakal sabaru nggih. Lamun toh berusaha berdoa jak sila serah aja Allah Taala. Saya ingat kadang-kadang apa
apa yang kita inginkan solah unin tiang pelinggih belum tentu solah untuk Allah. Kan sampun dong bercerita dengan balik le anak kan. Mungkin ina mau kan. Ina mau ndek maruan berari kakak ruan ina di tanah kan. Ane terima bae unin gobok kan bae ya aran tok jodoh unin ya mau pas jelo nak berkawin untuk tabrakan ina mati undangan wah lampa ane dede genti wahina timbang tak melila timbang tak melila aneh bae doa elema jak mun wah berkawin jaunin tu kana mau pele nan selong ya dong jidoen niki dan wah melese nggih tetap doa ya Allah. Arti doa niki dah meleset ya Pak. Kadang-kadang tertunda, bukan tidak dijawab, bukan tidak diijabah, tapi tertunda. Niki engkah tujulu lemak tersambung nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Aran ja penyulen, aran ja penampen, aran ja nggih. Tujuh salik balik tahu teka. Narak kopi Ustaz tidak. Jadi barak sabarun sila tengering nunas cok Allah Ta'ala lewat doa yang ajah doa wat tak dai tidak sebenar samut nunas bilang jelo adalah arak nikmat Allah Ta'ala sak tersebut solah putuh. Bahasa ulama pendapat sepakat ulama perjalanan kelampan tiang pelinggih sangat ditentukan di finish, di akhir. Banyak riwayat, banyak cerita, banyak hadis yang menceritakan tentang orang yang su'ul khotimah, solah dulu, termasuk Fir'aun laknatullah, solah awal, termasuk Qarun, tapi pada akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Banyak cerita Umar bin Khattab dengan mati 1,5 tampun dosa insyaallah taala. Seorang perempuan yang hampir perjalanan hidupnya melakukan maksiat diampuni dosanya gara-gara dia mengasih minum seekor anjing. Banyak niki riwayat yang menyatakan sehingga tiang pelinggih tetap dengering nunas akhir. Artinya ulama bi akhir terpacu piran akhir tujuan di baris. Artinya kita bersiap-siap. Akhir ada yang mengatakan boleh akhir saat beberapa saat, tapi paling tidak biasa sejak kelas tiang pelinggih butuh waktu lama bertahun-tahun, sehingga orang sudah menyatakan kadang-kadang wanta lupa si jamaah si batur entan sak kurang solah layak karena akan banyak mengingat kita melihat kita di akhir umur tiang pelinggih. Ada dua versi Bismillahirrahmanirrahim. Coba sila. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wala taj'al. Ulang ulang ada sakna urut. Allahumma ja'al min husnul khatimah. Allahumma ja'alna min su'il khatimah wala taj'alna apa ni baru su'il khatimah. Setuju ndek ngamin. Ndek ngamin jodoh. Boleh. Ndek menejak salah masih ngamin. Ya. Wah error keren nih. Allahumma ja'alna min husnil khatimah wala taj'alna min su'il khatimah. Ya Allah, dicanin kaji di akhir umur kaji dalam keadaan bagus,
dalam keadaan sholat. Kaji lunas terjawab oleh akhir umur kaji dalam keadaan lengek. Monde dai sabaru ya wah sila. Ya Allah kaji lunas mati dalam keadaan sholat akhir. Yang lain Allahumma khtim umurana min husnil khatimah. Ya Allah, jika ditutup umur kaji dalam keadaan sholat. Wala tahtim umurana min su'il khatimah. Jadi sampai desa ingat husnul sak pertama, su sak kedua. Engkau ada balik ke, pelih ya. Sak terakhir, Allahumma ja'al akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, dekaji murah pejela peringan beweh helak kaji ucap la ilaha illallah waktun kaji tercabut nyawan kaji. Nah sila beda kadu sak telu niki sampunan telupak enggas sembayang linde anti hinggas sembayang kerangan baik sehingga lamun tekabulan doa teniki si jamaah si Allah Ta'ala jamaah insyaallah tertutup nggih tampun dosen sak wahliwat nggih mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Insyaallah pengajian yang berseri niki baru iman doang nek mantutu nek man salain nggih iman ilmu amal. Insyaallah terus sampai bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab wa lihil marji wal ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.